I know you gonna dig this. Policajca sam podrapao. Na Goljaku, na Golom otoku sam bio. Samo sam... Ali ko turist? Ne. Imali smo ekskurzije bili. Opet će me policija tražiti. Da bio sam u Lepoglavi. Da bio sam u Lepoglavi. Gradiškoj su Lepoglavi. Da bio sam u Lepoglavi. To je bilo kao institucija, ne? Sad ti hoćeš biti politički... Da, bravo. Pa bio sam, da. Ali ekskurzija, to vodili su za razliku. Čovjeku sam glavu. I know you gonna dig this. Uspio sam u glavu. Kaj se uzmijavaš? Kaj se laži da si čovjek u glavu otpilu? Jesam. Ma kojem čovjeku, di? Kad? Kako zovete čovjek? Kaj, otkud je? Otkud je? I zakaj si mu otpilu u glavu? Da, zakaj? Došli je kruha tražiti. I ovaj mu otpili glavu. Ma daj se ona. Ona pilari, da. On je bil pilari i ti. Ne, ja sam bil pilari. Ti si pilari. Opet će me policija tražiti, majko vam jebe. I dom si doli otok. U Lepoglavi dobro sam preko mandu. Ti si pobil puno ljudi, je? Pa jesam. Ma dobro, lažem. Ko laže, taj je krade. To ti prvi i zadnji puta. Ja nisam crla baba van. Razbit ću mu ovako cimat. Gentlemen, we have some important police officials visiting, and I think you'd better show the proper respect. Come on, Lieutenant, almost finished? Come on, Lieutenant, join us in a friendly game of Simon Says. There's just nothing to it. Now, Simon Says, touch your toes. Come on, Lieutenant. Simon Says, clap your hands. Come on, get the spirit. Simon Says, 2 steps wide. Simon Says, 5 steps back. Put your hands up. Simon didn't say. No, but Smith & Wesson does.